sang nyedayang ngerat indaria waduh cening pianak bapak idewo sang sapu sirugi ningi dayang ngeret entuh ban indrione beranti anto min kadir subulan tesirageni si depan ngeriat indrion nah mina kadi nyenani madan bergedegan ne madan barangti totonan tecening kaca pengarti panjang iwaso nyenje ane sido nyen ban ngeret indriyo tecening kocap panjang yuso nyentuh cening terengan tiaka buat di ane pilih-pilih tekenyi dayang nyengut tuang dah dibuat popinah kesane melah popinah kesane utama dewa buat sami sang kancaning sang maraga dewa sang maraga buta teka makejang saja pada sayang iya neraga ni subuh sida nyen ban ngeret indrione totonan nyamo berayo pada lulu lentekining totonan sekancaning nyamu barayeni timpal-timpal ceningi teka makejang saja pada saya nekat keilman nadir elang apol wirje ane tepukin dewo ya diastun tunyen mane suka ane ketil dadiannya teko aluh elah nyenanaki buku dewo
alot teko asing sajroning idewu maperwerti dini di jagati sing yen idewu marasa kewoh nyenane bakat ali dadiannya teke jegalo sing kenyen bakal ali teke nyidang tuh makejang teke cening kita tuaku sang nyedayang ngeret indriyo pekan teman darmot dua meranang udah cening pianak bapoy dewa dadiannya buku akitu pesan sang sapu sirugi ane nyidayang nyenben ngeret inerione totonan teu cening nanging sangkong gogang kerada kewale nginje anake ane mule setate ngambekang keberahmanian ngambekang ane madan kerudu banget pesan yen kali yen teko raso yang bapu nginjani setate ngambekang ane madan kerudu pikulih totonan pasti ke nyen bakal nungkali ke mananya empot setato cening bagus pianak bapoy dewa yen anake ane mule setate ngambekang kerode sinah ieu marase tekening dewe ke paling duek ne patut ka sanggo cara raos bapo ane tuni yen ane mulo ngambekang kerodo pikoleh ne pasti kenyen do bakal nungkali nah itu masih nyen ne mulo patut nyane dewalih totonan pasti pelih setatuannya bakat pikoleh kang dewa nekawan ke dale baca tuah je setatu metungkas ada lantas laksano ane pulih ada laksano ane kaon tuh kesengguh utamu bateng ati
pianni setate ngambekang kerodone sinah metu subauli di papinah teh nyapo kadi aku aduh sakit dadi ambangan saluirne pidabdabde totona sing pesan nyentenya ajak metetimbang wantah setate ngambekang beneh padidi ya benah padi dia kagisi cening bagus pianak baboy dewa tuah saja nyen beneh padidi den tu bakat arasaya sing pesan taen yang lah arase tetimbangan sing taen nyen matimbang wirase tekene nyamu barayeun ya karena unggul nejatin nyawa dakat anda cening bagus pianak baboy dewa tuah setate kenah ning ngungkulin sing dadi kasora to sejatine sang anake malaksana kade sapunika nyen je ane mule setate ngambekang kerodone to dah kacing kao andap sejatin tening